Yebo. Gogo man. Khamba njani? Hawu, yona. Ndaze nisike lana wentani kanti kumathayela lokho. Hawu, yona. Yebo. Ngiyafulela lapha ngibuya lenye out lapha ibuya kungithengisela nyana yabo ngemali phansi. Engijabule kakhulu, engishiphisele gogo. Yeyi, uyofulela njani ngaloko maphisi. Yini. Athi mina ngikutshele mina. Lokutshela lokho RDPR. CDPR. Uyabo uzokhuluma into edro. Ngithi mina kukhona ikhampani lethi Dingwenyama, IBR. Uyeva yini? Batholakala lapha eBhevula lapha. Ngasesikoleni bathi kusemahlathi. Futhi mawuya le emzinti le. Before ufike eTongwe le, ingala side before undlule ebridge. Ikhona futhi nasena sport batholakala. Hawu, yabona. Le piece lena ngeke isifulele. Hawu, lena kunabo 0.8 kufika ku 200 mamitha leyo. Bakunika amamitha le bakunika amamitha. Hayi la maphisi. Ngeke ungidulele yena gogo. Hamba lena wena utawathola lena kune special hamba lena wena angani ngikutshela mina. Fresh mos. Hawu, yabona, angeke kuze kunele nasesigodini lokhu. Angeke kuze kunele naseplankeni lokhu. Angeke kuze kunele. Hawu, engikhashane phela cishe ngawe lapha ngithi ngiceka. Ngeke ngize ngikunike. Hawu, yabona, awuboni ukuthi kusele kancane kusele kancane la ngifuna ukucedzisa ngeke ngize ngikunike. Hawu, yabona, hawu. Awukhaphi phela into khona ungibambisa ngidawuthenga 3 maphi. Bataze bathi nami ngiyagula sengihamba nawo ubambela amaphisi amancane lawo. Hamba wedwa. Hawu bataze bathi nami ngiyagula. Hamba le eTingwenyama PR. Ingwenya kokuhlanya. Hawu yona. Bangaze bathi ngiyagula nami nemathayela. Hawu yewena. Uyakha ufuna kufulela indlu yakho. Vashela ke titolo teTingwenyama roof sheet endzaweni yangakini lana ke Nelspruit embombela bavakashele ke Bosch Street enkomazi sebavule ke isitolo lesisha eceleni kwelibridge emzinti eBhevula babukene neMahlatsi Secondary School usalinzeni bashayele manje kuleti nombolo 072 827 5918 noma 082 309 5683 Tingwenyama rooftop siyanakekela.